Sakrivena svest uma, svedok drugi ja. Šta je to mozak, duša i tako dalje? Kako god, sve su to kao neki lokalni maksimumi koji opisuju neku sličnu stvar. Lokalni maksimum može da se objasni kao planina gde njeni vrhovi predstavljaju neka rešenja za isti problem. Upravo ta mnogobrojna rešenja za istu stvar su lokalni maksimumi, poput slične reči za istu stvar, bilo da je reč drugog naroda ili neki sinonim iz istog jezika. Pokušat ću da predstavim ilustraciju. Na slici crvena linija predstavlja brdo. Kvalitet rešenja je predstavljen kao visina brda. Dakle, jedna te ista stvar, samo se zove mozak, duša, ili čak na primjer na engleskom brain, tako dalje. U suštini da naglašavam matematički model od mozak kako radi nije važno. Nešto poput električnog kola, s tim da svoje nove elektronske komponente može da razvija iznutra. Ona komponenta koja se najviše koristi, najviše se i razvija, s ciljem da se zadovolji potreba zadovoljstva koja potiče od stimulisanja rasta zbog adekvatne hrane, polnog nagona ili čulnog zadovoljstva itd. Struktura duša. Tako je. Mi smo samo roboti komplikovane hemijske strukture. Mozak je naše središte. Pokušao sam da rasklopim njegovu unutrašnju strukturu i da skapiram ko sam ja. I ispostavilo se da nas ima više. Prvo navodim prostiji deo poput linijskog algoritma. To poseduje svaki prost mozak gde ima jednostavan način da zadovolji svoju potrebu. Kako se mozak komplikuje, ima težnju da stvara razne petlje, to jest da se samo preispituje, tako reći simulira stvari. Ima savest, dakle ciklične stvari koje predstavljam kao simulacije. Onda se javljaju zavijuci. To je već virtualna realnost, svet u svetu, tako reći igrice, čvorište duše i gde živi ličnost. Dakle, može da nas ima više nas koji gledamo svet u tuplini svoje duše, svog duhovnog doma, gde je pravi materijalni svet predstavljen kao neki 100D bioskop televizor, tako da može da se desi da gledalac koji posmatra svet kasni neku godinu i tako najbolnije poslednje godine života uopšte ne dočeka, dok se prava ličnost, tako reći, muči, kao u poznatom slučaju Isus Hristos i mučenici. Svaki zavijutak je poput galaksije u svom ličnom kosmosu. Dakle, kad sumiram, ostaje mehanizam duše, gde unutra ulaze čudnosti u obliku signala, najčešće električne prirode. Na putu signala koji ide, na primjer, ka mehaničkom delu, meranje ruku, nogu, može da se naiđe na razne zavijutke i cikluse, baš kao kod pravi kompjuter. Dodatak. Život nakon smrti i iluzija nastavka života iz unutrašnje lične perspektive. S obzirom da ne pravimo animacije, ovaj deo će da bude malo duži i manje razumljiv. Dakle, ovo je komplikovano. Uzmimo u obzir da svaki čovek ima Wi-Fi antenu na glavu i da može da šalje slike, a da ne priča direktno od mozak na mozak. Uzimam u obzir i robotski metalni i naš mesnati mozak. Dakle, zavijutci su najverovatnije središta duše, središta, tako reći, tih posmatrača koji gledaju život iz perspektive unutrašnjeg gledaoca. Zamislite sad da taj zavijutak ima kontraodvijutak, da može da se razvije i prosledi taj 100D bioskop na drugi mozak, a on mu vrati isti taj 100D bioskop da potvrdi da je primio signal. U drugom mozgu primalaca duše se stvara kopija svesti prvog mozga, rađa se novi posmatrač u mozgu primaoca. Ali to je možda samo dobro ako je osoba koja šalje dušu pred smrt i tako da taj svoj zavijutak pretvara u odvijutak i šalje ga primaocu koji je, na primjer, malo dete koje objedinjuje njegov odvijutak sa svoj zavijutak. Osoba nastavlja život u obliku deteta i bum, reinkarnacija, vaskrsenje i tako dalje.
Taj zavijutak je kao program za objedinjavanje duhovnih podataka, kao što su slika, zvuk i tako dalje. Ovo može da bude opasno. Uzimam scenu s crtanog filma Pingvini sa Madagaskara, gdje nespretni karakter oslobađa zarobljeni duh ubice svetova, kući kukana, i on prelazi u igračku jednoroga i hoće sve da uništi. Slučaj crvena tačka na zidu. Sa idejom, nadajući se da nisam zavarao sebe, otišao sam i zaboo sam lancetar iglu na prs i ostavio tačku krvi na zidu. 2 puta sam video isti događaj u 2 različite godine, ili barem vremena. Moj drugi ja i ja smo se susreli. To je naš lični susret, takozvani deja vu. Ideja je bila crvena tačka krvi, kao zastava Japana ili simbol za nešto što je uživo u realnom vremenu. Lancetar je bio stavljen na najjaču jačinu. Prvi put sam osetio veliku bol, dok drugi put tokom istog mogućeg nasnimljenog događaja u svom mozgu kompjuteru je bilo bezbolno. Može da se kaže da je to moj drugi doživljaj iste stvari, dopuna. Upravo narednog dana, kada je ovo pisano 4.10.2024. obavešten sam od brata da je pre nekoliko dana izašao Red Tenjin, kao odgrnak od Godot Tenjin za pravljanje igrica. Ja to tako reći uspeno nisam znao, a napravio sam crvenu tačku na zidu. Kao red znači crveno, a dot tačka. Javlja se i na Scratchu neki Bojan Angels 0306 i kaže nešto u smislu kako li su to uspeli da naprave. Čak je moguće i igrati igrice na sopstvenom mozgu. Ja, na primer, imam istreniran ping pong, kao moj lični primer. U redu za običan računar se kaže kao instaliran, a za mozak istreniran. Kao dete sam imao veći virtualni prostor, zamišljao sam razne borbe, bacao sam plameni, razne moći, sad su uglavnom prisutne realne stvari, simulatori i bezbroj sećanja. Posedujem i ne tako dobru istreniranu sposobnost da preko već gledane slike vidim sliku prošlosti, na primer kako izgledala kuća ranije kad sam bio dete i tako dalje.